Mwasiba muta abareba TV West nimbatangira program yitwa Yega program Ebyamagara umuhereza nicyo butunzi Charity kandi nangwa na hati nagaruka no mukugu witu ari kukira kushoborera tuketegereza Dr. Dickson Nwasasira okurwa mu Doctors Case Medicals omuri Rukongeri kandi naje kwa natuganirira ahandwara ya Kwashiorkor ne kwatabana bonka ninga nanye cyari tauna ikanimbasa kurwara Kwashiorkor munchirize mwakire atuganirire twetegereze Dr. nakwakira ubari munonga Charity ogundo murundi ubari kunyakira mu studio za TV West nagira umugishogo kubaha kandi nano kubasa kugira ngo tugabaneho n'abantu bitu haburwire we obukuru munonga actually obo burwiye mu gwita abana bingi munonga nyina ngwerizo batugambe Kwashiorkor ahabana umbakuru ntujya kugigamo nsoko ntakarabya mukonka umbana. Okay. Yes. Mbwenu Kwashiorkor kwa kukigambo umuntu ashime kwa nacenga ki. Okay. So ikigambo Kwashiorkor cyone kigambo cy'orujungu kandi cyakare munonga konka abantu ababutosha nibajya ng'umwana rwire mutuku. Yes. Natukurira no utakabukuka. Yes, barwire mutuku. So icyo ni nekigambe cy'uburyo omwe akubasa kwetegereza mu bantu bitu. So Kwashiorkor cyone cy'orujungu konka ni manyangu naco abantu abingi nibaketegereza. Yes. So ubwe no burwire bukira kwata abana bingi munonga kandi bukabakora kubi abana bakufa kukira munongo mu Africa na Uganda yiteji abamwe nibane bito Kwashiorkor ninga batisibwe Kwashiorkor konka ito complications ninge bizibe kwijaho kugira ngo bansasira babushenyi kankira kuramba jangu nensi y'amateno boki konka reports zigira ngo nibo bakine y'abana barukukira yo kurwara Kwashiorkor. Yes. Hazaho niho kuheza bakanshobera hat Kwashiorkor weji n'umuntu nazarwa nayo umuntu nagikwatwa handi hace umwana agikwatwa handi hace ninga hine kikube kindi kibireho kugira ngo ibone yije. Okay, so Kwashiorkor no burwiro bukwija bukashanga umwana wazirwe jatine shonga bukamukwata then why specific in certain places kugira ngo kabushe ground nyono mani ndagorora abantu babutosha. Yes. Aha ground abantu bakaba bagira ngo ugo mwana arwira amahano. Ego bambi bakaba bagira ngo ugo mwana ngo akocebwe cyo yacyenda ngo nyina kagirenda bukiri kare ngo yagumana amukikira ngo yija yayocebwa ki. I experienced that myself. Ngo kana kahereze mama muka abino we yakatsagaza. So nicyo kushanga ngo mwana yamara kuzarwa cyabo nyina kagirenda bukiri kare myezi mushanje 8 akagirenda hato mwana ne bamucusa bamutwarira nyine nkuru ngecho yacyenda ngo kitaka mukora kubi konka nkoko kukira kukigamba hati turyo murembo musya eba bebete byo yabyenda amahano ngo mwana bakamurengaho ngo azimbire ngo nyina ngo akareba umuntu afira inenda ngo mwana yazimba hati to twija twamanye exactly ikikureta ibye bizibu niki umbana. So oburwire Kwashiorkor ko kuza umbyaro witu nyorukunjine ndugabwambara. So umbanya bwambara bikuru ngomwe ne bantu bagira ngo umwana ngo aina mahano ninga nyina ngo akabugana ushaka mbiri gucwe kire umwana zimbiri ngo umwana ngo namahano kunga iri Kwashiorkor gitwagamba. So nagaruka kibuzo cyawe cyo wambuza Kwashiorkor mwana azarwa nayo ninga nagirwara bwa nyuma. Kwashiorkor mwana nagirwara bwa nyuma yamara kuzarwa akashanga amashereka gata kumumara kandi nebiwampa ibyo kurya bitakugira bitakumumara ninga bikumumara kind of issue ninga bikumumara konka bitarume kirise cyakwetaga okukuza amagarage no kureberera amagarage maintenance and repair y'amagara. So mwene no burwiro kwija habyo kurya bukwija ahabwa ibyo kurya ibyo mutakoba umwana kuba nakoze sa umyezi yo kubanza. So umwana kwa kuzarwa ntujya gushima kutandika kumwonsya immediately. Ne cyanyuma cyamara kushohora wanu basa kumutahibero girota umuti hatandikiraho. Okay? Yes. Then umunsi oyije ohise ahamyake ebiri ko kuba waremerwe ko mahamyezi 18 umwaka gumwe n'icweka abantu bitwa binaka ko kasirimu ntugira ngo bakoma hamwe akaguma.
Oh yes. akwantu tutakwena gutumara ubwire buringwa umwana akonka nyina ntabasa kuza mu mistake ushanga umwana yagira HIV. So tucendeza chances ezo tugira ngo umwana umunsi kumara imyaka 2 ninga umunsi okumara umwaka umwe n'icweka waremerwe ninga umwaka gumwe. So nkira kuretwa ki nushanga ngo mucyara yagira enda ine myezi 9 yamara kucebera atabacyara mwegire kwiceberenda twakibacebera mu irwaro kuraba amaso ukagura kandi simplified. Oh yes. So kwa kumara kucebera kandi kari kaba positive yamangwa inenda umwana mucusa nyencha kare amutwara nyine nkuru tayine mashereka wamuta ahamategende agara mwirukanisa twine nagesana bihenda bimwirukanisa ko ati mashereka atandika kumuhereza ubushera bwa butosha endate umanyirire umwana yanakura nano butafari bwo mundu ubukwakira ibyo kurya nabwo ni bana bukura kugira amani so nimba na butahirira brak kirikale tubukabasa kwakira ibyo kurya ngo bitwaro magara nimba na bushondesa ko bitarukumera hano bane bugenda butwara amashireko renda gakozirwa amashireko renda gakorirwa mu magara go munso na niga kandi gatahirira umwana. So hato umwana wamutwaranya ko nkuru yamuheze gushira yamuheze nkumba yamuheze akahunga. So hato shanga nk'umwana magara taza mu byo kurya ebikomara ibishemerire. So kucusa kare ejo yabishonga yo kubanza ekubasa kutangira kwashako. Yes. Abingi bacusa kare aboja ngo yagirenda. Of course nabwo bane twinenteka te kugira ngo kinkumanya abantu ko kandi batekateke cyo tikachamize konka abantu bamenya ngo umuntu twagirenda arekeraho konzi. Nkati nyina nkigambira hambe hoza TV West ngo ko kugirenda iwe yonse umwana gwawe mpaka igaraje gata aho garahwere abo kwamagara wagirenda ari hormones ninge ntambuza amagarizwa nzugo mu cyanyima kuzikumara zituma amashereka gabura. So gaga takabuziri umwana girota kumiza muno munsi shana ko arabakiza umwaka gumene cweka ningebiri konka yatakagikiza iwe mureka kumiza amagirata ayonke rero ko aragire ngo yagire ko yarwara nibaje bakandi bajango amashereka agoniga mwirukanisa abakabigona ndakwirukana iwe gamuhereza amashereka warahirukane ninga yarwara ujo ndonde ujo tuvuga tubiha umwana wanje yarwara. So ubwo no buhabuzi bwo kubanza umwana wantu bwo kugirenda ibugumiza umwana mu pushing at least amarengo umwaka ubone kugirota kumuyo kandi ubwo kumuya hoguma nawe icyo yakindi kiba kugamba it is just not mwenu nenteka teketo abitwine kare kongito ntumangu icyo yakindi nshora kitashi umuntu asharimo murro. So umwana ugume nawe ube ni wamwereberera nyina nasa kumuhereza ibyo kurya biri clean nyina nabasa kumuhereza amate nyina nabasa kuranga umwana yashasha kukira nyine nkuru. Okay, so umwana agumana we nenda yawe na agumena nabazirebe mu murondere ibyo kurya ibyo. So kucusa kare yaba number 1. Number 2 umwana asa kurwara kwa shako aboja ngo acayonka na nebyo kurya byine konka yine mu burwire. Okay, Omagara ibyo ntugeta tweta organic cause. There is an organic problem. Hariho uburwiro bwo mwana yine omagara ubukutuma ibyo kurya atabikoze saninga atabitashyamo tabyakira ngo bishemerire omugebyo tushize kushanga abana bakabarwire TB. Oh yes, TB or tuberculosis nkoro yakakonko niko bakujeta. So abantu abingi noshanga ngo umwana yarwara TB tibajimanye nyina ngendere kimwe abantu abakushanga bino mwana bine nakakokasirimu muka ishe no mubiri wakakokasirimu na nyina no mubiri wakakokasirimu then bino mwana we nabari negative obwiro bwinji hati yasirimu tukajimara mano mbana konka hata ngo ishajwe akakokasirimu ine TB. So isha kororo mwana muto umwana tipiki ngachi akakokwa TB acharwara TB hato shanga ngo tibajimanya umwana yagumana isya kubi abamwe batakorora no korora konka ine TB anyanga raba muce ahwerera yanga kukura nk'abandi ushanga ibyo kurya byakurya tibikutaha mu magara habwa TB ejo yarwire kunkuruga ha TB nyina nkozese ibyo kurebera habiri common. Yes. So twinho TB kutukumara tuzahabulira bwo mutima cyari torahurira ngo nanka akazara umwana ngo bashanga ine ekifumuko mu mutima. Okay, so umwana kwa kuba ine ekifumuka umutima ningazirwa ino buri bwo mutima hatogo umwana naba atakurya akahaga nambwe nakamanyisoko kamo kugira ngo umwana unasa ko arwira umutima no kushanga umwana nakwatibere
ayonkaho kacerera tutuka ayisya kubi alirekura Yes. hako umutima niyonka engine yo muntu so engine niyo kuhereza amani kuko aranehereza motoka so na wanorya obagana okozesa amani so hati wakutandika konka omwana atutuka alimwa kurya arekeraho so shanga ibyo kujyo byine n'amashirika byindi kuko umwana takonka ikikumara hato shanga yarwara muki kwashako so TB oburwire bwaki bw'umutima then twineho ekitukweta metabolic disorders ninga kushanga umwana yazarwa ainemu akarondo ko kutakozesa ibyo kurya kuko ashimekwa nabikozesa metabolism yete kugenda mbateka nobasa kuzabushanga wagira muka era kace orarebe abantu abakuzaruka kushanga yakora n'imyaka 20 kurenga okay so abo babine problem yabo so twineho n'abana bakushanga bazarwa binemu that metabolic problem for example twinemo abana bakugitweta cerebral palsy kushanga umwana yacererwa kurira yazarwa ngabe ko bazarirwe umuka akacererwa kurira ubwonko bwe bukashishikara akwa yacererwa kwisya abantu shanga atakusitama takwemerera ayine imyaka mushanju nibashiriza we nakagirata akakoko one time maybe nshya kubona kire tujye tugigambe ko nayo so hato shanga ngo ubwo mwana amagarage ngagata kwakira byo kurya kagabandi hato shanga nawe yarwara mutuku ninge yitwayita kwashako ibyo kurya biroko nkamagara tiga kubyakira rero bajya ngo akamurengaho ngo akareba umuntu afire ninga ngo akarwara amahano ninga kocebwe cyo ya 9 kumbe bije mintebe tukwetegereza so ebyo nibyo bikore kuca kureta kwashako oburwire ninga kucusa kare ntakagira ahabonera ubukoreka ngo umwana yarwara kwashako tinkumanye cyo twakwasa kucishobora how come unoshanga bambakora obundi bamba tanka statistics ezimwe ushanga ngo certain place koko na government bajango bushenyeri yeteneti konkani yekereze abana barwire kwashako if it is about breastfeeding manya other diseases nebindi abonti no shanga a specific place bakujigamba ngo abana barwire kwashako uko nta habire yuki okay so tena nchumanya ngo Uganda te kushana Uganda iri menganda nyinji bakana bajango bakrosinga districts ibiri no tanka gambo rimo rundi and it is true ojo chukura terorere so okutakushana nenyikiza nikoze takushana so no shanga ngo abantu babwambara bona binyente katekemwe akonsya abo kuba manya Uganda no shanga nka the whole sub county ekatandika habwa nka 5 families kusha kare no shanga sub county yona ninga igomborekeri mama kaga nigoga zire bona bari mabindi babija baje bata babashanga so nkwenda kugaruka mecho abantu abinje umwanya gumwe nababinenyikiriza ekushana so shangana lifestyle yabo ninga amagara gabo gagendera mu ryeco hati nkawaza bushenye no shanga ngo bobona binenyikiriza kugira ngo umukazi yagire ndashime kutwara umwana waci owanyine nkuru okay ato shanga bona bakugira baso aho kukirugaho nija nzahamirire again Uganda no shanga ngo